Sanibonani, sigcine senze iphethini so lana sizosiya-ke kule ndwangu i-millimeter so muno-two meters so uzodinga like u-4 meters phela sekukonke ne-lining konke yabo. So angithi u-4 meters angisho kanjalo. U-millimeter lona sengisikile ngizosiya. Ngifakile-ke so ngoba ngishilo laphana ukuthi angiyifakanga i-sewing allowance lana u-half an inch le-sewing allowance engiyifakile. Angithi uyabona yonke le ndawo engifake khona i-sewing allowance. So uzodinga uzipho-ke owensimbi noma oplastic kuzoba kuwena lo otholayo. Kodwa nje into ebalulekile ngozipho wakho ukuthi kufanele ube ilo zipho. Niyawazi uzipho wejakhethi lo ohlukanayo kanje yiwo-ke lo ozowudinga. So yonke into uzosiya nje obhisi ababili for yonke into eyile phethini esiyidwebile. Ngithi uyabo ngisikile nje imikhono mibili khona e-lining khona nala. Mawuthanda futhi uyabo nje mose kanje ungayenza phela le jacket egqoka ama-side out. So bengizama phela nami ukuthi ijakhethi yami la ibe warm kodwa phela vele kuyashisa la. Kuyashisa la e-KZN kuyashisa so nawe uzofaka le lining oyidingayo. La bengiphina lapha ama-shoulders yabo sengiyathunga. So mawuthunga-ke ne-lining le ndwangu yangaphakathi uzoyenza into efanayo njengale. Umehluko kuphela lana kuzoba ama-pockets so ngisiya nama-pockets. So nalapha kwi-lining leyo ndwangu ye-lining uzolokhuza uzohlanganisa lapha emahlombe. Niyakwazi vele ukusika iphakethe lapha nje ngimake u-2.5 inches. Mawuthanda ungamaka u-2 ungamaka u-2 so noma u-2.5 inches mase ubeka phela iphakethe lakho. Muse nje ngivele ngabeka isandla ngazivula mase ngasiya nje iphakethe kulula. So bengifaka lona so ngisike ophisi abawu-4 njengoba ubona nje ngizobaphina nje lilula leli phakethe olithunga yabo. Kulula leli ukuthunga iphakethe. Angithi uyabo bese ngiqedile ukuthunga lana liphakethe. Izinto yakhe oyithungayo mhlawumbe ijakhethi noma yini oyithungayo ngicela bandla ngiyacela bandla ngicela u-ayine. Ngicela u-ayine lento osuke uyithunga yabo. Uvule laphana mawuthanda unga-top stitch kodwa angi-top stitch-anga inkinga ayikho. Mawuthanda iyasiza ukuthi ibambe phela iphakathi laloke livela ngaphandle kodwa phela ma-u-ayinile inkinga ayikho angeze lokhe livela yabo. U-ayine-ke nje uthole i-ayina ene-steam ayine nje into zakho uy'phrese. Nangu laphana umkhono wami lapha engiwusikile nawo edile nayo i-sewing allowance la kuma-side seams yabo. Uzomaka phela phakathi nendawo yomkhono wakho mase nje uyawuphina mase uyawuthunga. So ngizowuphina la mase ngiqeda ukuwuphina ngizohlanganisa laphana li-side seam yonke. Ngizobe sengiqedile ngokuthunga-ke la lo piece lona nilokhuza i-lining ngizoyenza into efanayo. Ngizoyenza into efanayo ngizophina mase ngiyahlanganisa. Ngithi yabo la nayi-lining le lining piece leyana
Ngithi yabo la bese ngiqedile la ngahlanganisa ayinile njalo. Nanti iphathi lami ngalithuka nale iphakethe lami lana. Iphakethe lami ngithungile laphana yabo iyahlangana sekusale kancane. So uyodinga le ndwangu okuthiwa i-wrapping. Uzoyibona nje isa-jersey like le enwebekayo. Nani niyawazi amajakhethi ukuthi akanjani nje. Njengoba uyibona ithenge esitolo uzodinga le ndwangu ihlukahlukene. Le ndwangu nje ngathi iyanwebeka nje uyilokhu. So uzokala laphana-ke la uzofaka khona phela ukhola wakho-ke. Ukhola wakho lapho uzokala nje ukale nje uthi hhayi kungakanani i-neckline ngikalile. Phela angikalanga la isuka allowance laphana nasezansi lapha ezansi kwijakhethi uzokala phela ukale-ke. Angeke kodwa phela akuyona lento ithi inwebe kangakanani. Mhlawumbe ungasusa mhlawumbe u-2 noma u-3 kuleyo measurement oyitholile ngoba vele fanele angiyenzanga kodwa ama-measurement a-right mina ngisuke ngigcine isinwebe kakhulu lento lena. Kuzofanele futhi le ndwangu njalo ngiyifodile yabo ifodekile la ezansi nalapha eceleni. So iwu-18 i-on fold. So ngithi yabo iwu-3 ububanzi. Iwu-3 inches mase ngithule izoba half. 2.5 la yilokho ngizokufaka lapha kwi-risk la kuphela khona umkhono ku-8x8 ngisekwaba u-8x8 nakho ungakuyenza kube u-2.5 inches kuseke kube u-3 uzobona nawe ukuthi ufuna. Mina ngithanda amabe made so uzokuthunga kanje yabo. Uzokuthunga kanje uzosika kube kubili. So kuzoba ama-cuffs yejakhethi yakho. So lokhu la ngithi yabo ifodekile sengiyifolda wesibili. So la ngisika ukhola yabo. Ngithole bani laba ngithole ngesikhathi on fold njalo ngikugqile. Ngithole u-8 so ngangisika lo khola la ngithi uyabo ukuthi usika kanjani. Mkhulu lo mkhulu lo khola lona ngigcine sengiwunciphisa. Nginciphisile ngoba mkhulu. La ilo piece lo ngaphambili u-3 u-4 u-6 kodwa mase ugoqile kufanele ube u-3 khona uyolenza usika nje ulingane nje ne-waistband yakho nje. So kule kufanele nje uma ususe lento lo piece omncane plus futhi ususe mhlambe la ungayisiki phela ilingane nelokhuza yakho. Usazoyi-stretch-a kuya ngokuthi lento yakho le i-stretch-a kangakanani le ribbing yakho oyithengile.
Angithi uyabonga ngizweyinweko kodwa le ngoba ngisho iqinisile bayangikalankalanga kahle so kale kahle nami. Shuthi nje ungasika nje u-2 noma 2 or 3 inches for i-measurement lo oyitholile kwi-waist band kulapha kwizansi kwe-waist. Khola njengoba sengishilo lamba ungawusika ube-2 inches khona masu ububanzi bakhona ubanzi khona masuwuthunga uzoba u-1.5 noma usike so bushe ungawusiki ube mkhulu kakhulu. Angithi yabo bese nje ngoyenza ukuthi uba u-2 la khona uzoba right kahle uzohlala kahle. Mina owami waba u-2 mase sengiwuthungile ubo-1 1.5 inches angithi uyabo yiwo nje lowo khola wami. Uzoma phela uphathe nendawo la mase uyawulokhuza uyawuphina. Yibo uzowuphina laphana kodwa ngathi ungaqala uyenze uhlanganise ezansi ngizobona la uma niqhubeka ngithuka ngangilaba bangafake ngiqale ngokukhola. Phela inkinga ayikho ngiqaqile kancane lapha ukukhola. Uzobona nawe uyabona bude kakhulu so i-measurement yami engiyitholile -1 u-1 hhayi phakathi no-1 no ya mina ngisho so-1 nawe uzobona ya mase ngiyawusika yabo kuyasiza ukuthi uyenze iphethini ngoba manje yonke into yakho iba right. Hhayi lo ungayenzi fana ngoba ngenze iphethini for ukhola kanje kuqinile. Angithi uyabona ngophenile lana. Angithi uyabo ngophenile la ukhola lana bengi-check-a ukuthi uhleli kahle yini la yabo. Ngi-check-a nje ngaphambi kokuthi ngothunge bengu-check-a ukhola lana uphine nje uphine kahle. Uphina njalo le part yangaphandle yejakhethi elayinini so uyifaka la lo piece lona ngithe usike lo uzofaka ngifaka i-violin la interface mase uyawuhlanganisa la uhlanganise nalo uhlanganise ya ngiyabonga for ukubukela. Thank you.